Icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Nyamira, mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga nĩkuo anĩrĩire kĩng'ang'a-inĩ methugunda ma ngoro, akĩra mũingĩ we ndarĩ na bata na kĩenyũ kĩa thirikari ta ũrĩa mwabo wa Kenya Kwanza ũkoretwo kĩbunjia. Sisi tumesema tuko tayari kuongea. Mmeambiwa hapa sisi tumekuwa tunaongea juu ya mambo ya serikali ambayo inaweka Wakenya wote pamoja. Sisi hatujasema hata siku moja tunataka kuwa ndani ya serikali ya Ruto. Mambo ya tunataka handshake. Handshake na mkono ambayo iko chafu. Utashika mkono ambayo iko chafu. Sitaki kushika mkono ya Ruto ambayo ni chafu. Sitaki. Raila ogete ndari na thina na kunanira njung'wa na President William Ruto kwarĩrĩria kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre, akiuga Akenya mathiĩte na mbere kubenyeririka. Ufisadi imejaa katika hii serikali. Mimi naongea kama mtu ambaye ameshaondesha serikali. Nimekuwa waziri mkuu kwa miaka 5. Na tulianza na Kibaki, kwa jumla tumepata miaka 10. Na tukarekebisha uchumi. Uchumi hii hata Ruto akae miaka 100 hawezi kurekebika. Odinga arĩtĩbĩndĩ igongona rĩa kũngania mbeca kanitha-inĩ wa Gatoreki wa St Peters Nyamira, akiuga etĩkĩtie thirikari ya Ruto ĩiyũrĩtwo nĩ ungumania, ũndũ ũrĩa ũracokia bũrũri na thutha. Siwezi kushika na kuingia katika serikali na wewe na wezi. Nitaharibu shida yangu. Sisi tumesema ati wewe unakaa pale mliiba, tunajua, lakini juu ya kwamba Kenya ni Wakenya wote. Ibida-inĩ o rĩu kaunti-inĩ ya Nairobi, Eugene Wamalwa na atongoria angĩ mwabo-inĩ ũyũ mugĩte ona mathio metha-inĩ kwaranĩria na thirikari imenyage atĩ thogora wa mũtũrĩre nĩguo kambĩrĩria kwarĩrĩrio mau mangĩ macokerere. Na hatuna haja hata na zile ofisi ambazo wewe unataka kupea marafiki zako. Lakini hayo ni mambo tutajadiliana. Yetu sisi, bei ya unga ifanye nini? Bei ya sukari ifanye nini? Stima ifanye nini? Wakitumia hii lugha ya kejeli, wakiwatupia matusi, wakiwaonyesha madharau kupitia barua kama zile zinaandikwa na ndugu yangu Ichungwa, wanataka tukasirike ati ndio tusiongee mambo ya wananchi. Mimi nataka kukukumbusha uchungu wa matusi haitoshani na uchungu ya njaa. Atongoria aya nĩ mamenereirie thirikari ya Kenya Kwanza, makiuga ona matũgĩrie ciĩko cia maobitha ma borithi cia njũragano hĩndĩ ya mĩrũrũngano, na mekũthiĩ na mbere na kũthitanga maobitha aya arĩa monekire magĩtabania ciĩko ici igoti-inĩ rĩa kĩmabũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Mercy Wandia wa Mũrĩithi.